Abusua makwaba from no tumfo ba TV plus so. Abusua me ne okasai maame Akosua Bempomaa yese wane eye abusua panyin Kofi Wusu ne wofa ene na abusua panyin edin komoden dendin ewusu ni awerhu mu se ofa ni asibia no enye asie awie we ameba no enye abufu so na meba no na emum ofa mesra ba bia wodi menua bema dade Lumba ekoto ye no mesra se ma mehunu eno eye nkomo a ene yese maame Akosua Bempomaa ene ne nua be ne wofa abusua panyin Kofi Wusu edi ne denden a ene akoya awerho sempa se ne no odo Lumba epe Lumba asem ne se Lumba ba bewu na ohunu ba bia di Lumba ekoto ye korampoma afidu a watimi akwakobi Lumba ena so na watimi asuni nua be ma ne kakra ene na ya reho sempa ansem we etim legal wife for ene break sa reho sem news we a ene ensem a wo mo kan se ne asi na nya asi awie entima ma Akosua Bempomaa wo musele no se we anya bufu no okon so wone abusua panyin nko kasa na won kan che abusua panyin se wosere na se ba bia wosie ni nua dade Lumba no de on kire ne keke onko ye hwe onkotufunu no enkonko ye hwe ba wo pese ode na ni hunu se ampasa ha ene esi dade Lumba abusua ensem we efiri maame Akosua Bempomaa aso ye ena eba tim legal wife for na e kan sem ehye maame anu ampese o kamen kwaji nchiremu no ene afoforo kan be sisi ye we ne koba ni saying because minti asi o minti ne mabiase se ya ye Lumba pa na ye legend Lumba Nabuka di neza ana wa course we na se nabu anye na ma won tom in fact me are disappointed in being an Ashanti at this point because ye de ne ba ya e kodru fie na me kobo abusuafo na mane no say na aba no ye wo me uncle ne me ofa pe omumienu e na omma me wo omo ebe wiase enti no me maame ba ne me ene fie ho nyina me so na me ye pani se me maame na satan mo fa wuye na me maame ewu enti me na ma be ye oba panyin wo fie ho ye ko fie a me ko kan ye ne me busua panyin bisa me say how do you want it to be done. One put too pressure on me say because you could I want to make decisions for you. Satana kwabna wo shows. Kwabna ko ye ni shows nyina wie ye. Ansana ye be ye 1 week no they ask me date be na ye mamo. Ye nko ne sen, ye nye ne sen na mo pe no. Me catch am say me mpese yinti me ye mi no pe e na me pe me kasa me pe because on no any time. Say ye ni nyina was organized by and everything was on point. Inti ekoba ne sen ena afa na omo nam ahemfie koda ase na ahemfo amuse mahohoro mo nsa afire yie ho eba ne sen no mutimi san ba mo na so se ye ba beda mo ase na chese baby entwa yie o baby wo ho se si ha no me de me suggestion ne se ma Bempomaa on seek justice for ni nua be ma no Ma Bempomaa should see justice because you're entitled to see wherever they buried her brother. She has to demand for it. Say, and if possible, na say later on in life, obetimi siki court say person you ani funu no, omu kotu, no omu de kotu baby omu. I think say, or you're entitled to that. Nadia, efunu yuko yeni baby ekosie Lumba. Yamfa kamrest on demand. Oh, what ma Bempomaa was right. Because obi anyone sabi yakosie ni busuani hu na ji o. Enti bi maso. Me and no be some sabi wo faide no to him. Me ana me kosie no. Me ana me gina o me ebo amna. Me oba besia no. Me ana me gina because me ni bema. Me na me pani. Me gina ho me ebo amna. Yesie de na me wo ho. Ye kata ndi tom me ana me koye me ana me ko onveli ye enti no busam siesie kodwa kwabo wo hia me ka cho siesie no tede yesie Lumba wo hefa e wo se ye hu enti ma Bempomaa ye nyina ye kasa ye enti mi enkama no je so no a e wo se obusa na busua panyin so pese hu ba bi odi ni nua no to ye she's entitled that one enti mi prevent no se o mani nkonko hu no pa cho what dey make na say Inti wase ma Bempomaa odi ebufo bia to nchen no busa na busua panyin se ehemfa na odi menua no kokoto ye mpese mi hu because until obenya
closure no just say wakohu baby esi eni nua no na say si ano ensa kese bi kutani mu nti office o ye guy now the me ye ho be say 1 or 2 years bi ni enhwe na sansa ni mfiri no ho Nadia yes ohima onim say that Lumba with all that had transpired it clearly shows there was something wrong with their body. Something happened and they are doing all this to conceal information. My sister, that's the whole truth. I understand you perfectly, but for how long are you going to conceal? Well, because at this point, it might say judge to me the injunction too. So now we are you so 2 years old? Are you so 2 years? You can't go beyond that. Oh, are you so 2 years? If you know that transition. Media clearly since so one you Lumba nim ami Lumba nim ni that was my breaking point of saying say oh anya Lumba ye madam that was my unim say na unim say since papa ni wu ye aye de ne to transition ma Bempomaa hu ni nwa na ni mu da wo fridge mu mpo say ye kunu nti o ma ye hu e ma wo hwe nanim and the fact say ye kunu no the fact is say Yakunu does not mean say won't mean seek justice for him. You can always seek justice. You can. Say no and say kutekuta omumu. But trust me and you say would your manenta compare me say best 2 years. To the part yeah, when it comes to but ma Bempomaa or right so be demanded. Says yeah, ma say want him go forward because ye nyam boa man say or a legally married wife now for now. But the moment I know be for autopsy no. I know, but what I'm saying is see a declare so a legally married wife for coffee then she can seek justice for her husband. But because I declare no she can't. Ma Bempomaa was so sicky. What am I say? I honestly don't want my Akosua to get into this autopsy. No, she shouldn't. She shouldn't be part. She shouldn't be part. Me, on the wife title, no finding the Japan, no company. I know the OBA supported, but on a more serious no, more say a man in court for friend saying appeal no. They are totally wrong because as soon as on say me who say because anybody ni wo no mpese omo concealing ya mani ntina omo pese omo yesa ade ne say de be ya omo betinya kwan no mdi akwakosie body no but say oba obenya ne right as a wife obenya ne right so she should go for the appeal. I'm one of those is needed. Oh, with that appeal no one appeal there is good, but to me when it comes to the part where that Lumba and sense new anyway, no. From the way I'm talking, I'm not talking as a wife. I'm talking as a sister. My experience, what she has. I know, but before. Even at the time, I could not bet me. I'm mom sister ni injunction. So bet me I go for body no kwa. Come on, farmer no. Injunction the omo farmer no because say omo nim di oma ye. Now when him say before court ebe announce say ebe kase. Yasisa ya dwin no na nkrofo bi announce wo social media dada wo na chiklaba abe announce say mo ye ma mo 2 hours bibia betene. Where did she get that information from? Before ebe pass mass wa judgment na di kia ba social media dada. Where did she get that information from? You feel say omo mo di echenya, they don't know say what is going the ekoso no mass wa di bim. They know papa omo nim at this point obi enim but omunim say omo ka no kra na girl no ho be training to obi a ye cover up. They don't want to bring it out. And me untimi nkosie obi a memi moja a unka sa unkyerem baby ade me moja no koto ye me nti ase because ye me ba wo su cemetery last night some say was 3 days ago me become story war Queen platform ya so because ye no me to asase no which was 2003 na ewo mu a me the flower koto so me call last ni birthday August ya me call ya me metwa kana ma yetom wo so obi omusa de obi fufuro me ba ne de no ma dismantle e de obi fufuro ato no so
me yobi akabeka sa akola no so 1 year bibi nti meja manaka me call ya me come say wonim say enura echi me serve wo mama nipa ko no mo sie won so o matu o makotu o mo san ya mi tombo no foforo ama me. It is sometimes wo be ka say we eno de because ma Bempomaa se we hu bebi yesie ni nua na onya ontimi nya abotoye mu mame ne de sa obedi ya woni mu nti no de se even post abusua panyin mbo na obekwa ko hu no wa brase mu no ne naka ofa de umbia ka chem na me mom de to park ne de e wo se echi no me hu se to park no enche bia e bechi no na the one that is going to betray them no e fosti and fosti no so because omunim se na no ha nti no omuye omuniema na em so omuye niema ne bi di sie no Pat what they make an say. Near money be break kwa mana open amano. But the little that onunim or be cape it will lead us. And I'm sure some man say one man so on be bo mano. Say mo kwa de mu ye bia bu say mama monka. Na bochi ni akola wontimi nka ne nhye. Into one day I always say every day for the thief, one day for the master. Very soon access will be opened from callings to sa Ebenezer na bodua te se de aye we se wo nkwa Yakobon eba bodua se na asan wanya bio ene ne se no Ebenezer na nya obadi na chi e ma wo abusua panyin me se abusua panyin yire no de wo mama se wa fe mu no obefu ma chensa ne kunu funu betete ka be bona mana tete ka be bono amana tete. Me say one day. What would ya I suffer here? What was more patcho? What say was your opinion? I wish a fridge no mudi milk or some copanacho. Me say would ya besa show. Miss Fanny Manicaho, Fanny Manis so can. Me say ne mano, do I worry you? Do I worry you? Do wakunu, or do brony baby seen worry him? No, quite ye be wonya come Emma block when you do mintano. Collins na one wire ne sisa dia abubo glass no Collins no wire ne sisa abubo glass Abusua Panyin has a clean hand froko mesi obi odi akire bia benya na aketua na wasase so ya obenya na de benya me ya ne se satam na ebeba no kofo be ka se yesini kofo be wu wato aso saa no mehu se Mami boni ye nui esu aketua ne ye huni na wo kunu yesa ansem ni bia wuntimi nka nkyere wo kunu se wo kunu nyai wo support no me se me small suruja enyame ene oso agrada entwi omu ka be bi omu kwakọ end no omu hu no so da no mu de akọwuo me de masem nyina no kwe me da ase Nadia Dena me pesa me no so unyankoe pesa me no discuss adewe. Shami me say I had a lot of and yes my bembo cry, but then as the issue has escalated and all this has happened my trust in the judicial system, especially when it comes to let me tell you something, my sister. You see, aba papa bi aba boni ye den efra ye nyina ye gidie ye hu sisi aye so clear say uni sika wase muswa but because they want to favor just one person pese omu as epie amobi hu say judiciary no enye papa one person yeah Nadia whatever that is going on say a kromha we wait me just one plantain end up for prison 10 years I will be a kunipa and a number free yeah Nadia na ya fam pa bonte achiri yeah that Lumba same way no wouldn't pa bonte achiri nso a what you have to also put it in at the back of your mind and say chene beche enso enka hoda Nadia me Ena me moaba mumu the fact say yakoba ako yes when you fall a man will fall 100 times but try to rise up 100 times so far as say you was say you betimi akọ another stage in life ne de ye won kwan wade me kunu de bi o ka kire me say asem na solve ne ho now don't forget to say
de ekoso nyina no Lumba na aye Lumba na aye Lumba na na amasa nyema we nyina akoso sa wotena wo yin ho ewo obuo mu a ko bi afa yire nim twitwifo emema twempna bebre kwa but omo nko to the extent of flaunting their girlfriends in public for everybody to see them. You get it? And you know, young papa wants to the entity. Me momu dear. Me nim say. Afis as a brass and ni na yeshia ye de nyamia say nyamia ya mama me no. Ebe shock you. Mami no yokunani o. So tenase. Nasi osu. Na ni nisuo ba kukura say sofom. Ma se wapa. A free necro on sorry 12 a.m. de bia no tenase. No su. No money ni si omu form. No hwede e besie. Opa free na ekọ on tenase. Enfra na 12. Man ko bebe set and hamachi 3. No su woni nyame so. In her nakedness on tena form. No su na ni si onso form. Ni ahwe so mbenya omo fa ahodi a. Enti queen me da say so I me platform na makasa. Ya me sha obebre kwa. Mr. Jim person me say appeal no dear. I'm sure I ever with Mammy Akosua say what you know. But me dear, the Akenyan I'll see a boot dear. Now you train. The abonne dear. Now you share time. You know time will reveal so much to us. Sincerely. But while time is revealing, and the chance to say I didn't tell Mammy for platform. You say, let be Linda. Some might be what. Some might be what. Some might be what. Or no, or fighting your own justice. Me bad boy. The oku no. And yendi junior 1 year mpo. And a sani pana. Oh, or papa chow. Or papa chow. Now him. I rehearse me woman so. Oh, be woman so. Me na misako fa aniko hospital. Me na misako fa aniko hospital. Say ma bini susu say. Onwa ne kun na ya mpa so onwa ne kun no. Na me ka kwan a ofa asukun akwala no just because say akwala no de papa don dodo. Ebe shock you. Now 1 year no bitimi kunu based on envy. Wow. Because ni papa don no na ni papa togo the to nensa ni papa ye ni say ndi. Hey, that's serious. Junior. Ebe shock you. Wow. Miss Obia wedi echire bia obenya na ketu ye se Bible ma yeti ase se obeti obia kase ne nyuma tie wo de obekasa mi ba o yesi so no se na asikafo titroti kuma se apia mi nka mo poku transport mo akese se no na woti o mo nka bi obia anti o mo nka enti no this life will fade away boni bia obeye bia nsusu no obetu ya ho ka ansa na obewu asa obenya waketu ya wasa asi so na busa ho se Lumba nya oba no bu ni kwase a oba enti ho aso na echi ne kase sei oba enti sanity karma is real ekwa ye kun nyina Gloria, thank you. Karma is real wo enti mesremo mo ya ba mu ya be mu bu pe obonsam ne ba be vrem no anya ye I'm not ya be mu totally bad. It's part of human. Enkofo bebira be hu se kofo yinsem ya na omu kan asa agragro nso no it has become real now say e no cre say na de na ekoso no na eye omu nim di omu nan sisu nti omu ka de omu ka no because obi ayenkun no de eye dan na mumie nanim me wo fa wuye ye de da na kwabo na TV so na TV so obi ehu media houses ni nyina be fire na busa ho se ba ne se na ono nko ade one media house pe ni show ye what is behind we are part of the syndicate. Yes, and so that should tell you say if you said you microphone hu say ye ku papa no people are that the Lumba wo de nipa be wu ho na Malinda de wo bodampa ne de beto so se woti ho na ogusu guma mi akota se wani ma mi wu ye no wa ma social media so ma mesu Malinda en sama makoko titi no asemba ko a na kokon be chia oka
asemba ko so ti ase ne say ye wo baba ye ntiti obi ba wo onya baba mpo wo ba ye ntiti obi ba because wo hwe obi to no nyame so hwe woto wo adwen say obi to da ho wo hwe nyame so hwe woto enti de tie bia obi abe wo de hwe owo mu ye okay sisi ya no sisi ya no owo nya topi bia nka owo hwe de ye meboa hwe de ye nko ena nyame ada romance no se ye hu se de mpanyifo ne ye bia owo fa meto am obi anye de David de da bontina na ebeka mpese mi bisa asem enti no e wo se mu hu ewiase ne he hwinhwima de ko so wo de preslan mo ma no be 2 years na mo hwe no me say papa yi so funi ayiri di Anthony Kofi Boakye ase wan ne yiri di ama mehu se se wo de boni a openya ko hwe se no musi pa ma me na cho ebu nkotodwe nyina pa cho e ba ne sei enti no umienya abotre na yemfa mpaebo nta akiri na omo so be ye omo spiritual yi ni so ye omo de na yeso ye bom mpae no yeso ye mpaebo ne de ta akiri na mama se waso e bo ne mpae na fe yenhwe bibia nyakopon de ba kwesi mo bie sei no me ka me nko anke ko hu ade mpo ba bia ka me en discuss ki e betena ha yen ka wo hu nsem a sisi a queen me pa cho me sre me ka anka be ya wo hu like health yi wo hu ye hu bibi kra yenyi adwene free so ye betena platform yi so a yen try say ye be ye bibi entertaining ni ade no mama reply obi kese enye hwe nipa nye nyame ye nipa nye nyame o wa di boni a uni chantro ke ko na ko ka che o mame why o ka che o mame uni munimde o mame kan ye na wo si waka na wagu nipa ko nanim ase dia eduabo ebenyan me say enra me send ade bi koma angel enra asat 2 years ago or pregani daddy call a year or baby say ye na se no obi ase ya wari no she was not wearing any rings 2 years ago then yan wari no obi ase ya na woni bibi mami ka asem tro she has no idea what she has putting herself into de wadi ne ho akwa akohye mu no so oni mu a anka obeja because ono onamo so tie 10 commandments na sa ne ma na waye no hu wo de stay na e wo ha ye mo mpa se nyame ma ye ni keke ye nyina nyame me ni nyame me ne na unted eya me hwe comment section ho don't show but don't look there be focused do what you are doing at the end of the day nothing should push you because I mean me say obi an kan chem say me meko bi mama me no but I am ahomete and I've also been a victim winning for all you know no ya bo papa na refie mpo say wabusua bi wo baby obi ka say nya eduro but trust me and you say papa yi say no si di ne yire ho adanse no say nya eduro papa yi nya ne yire ho dra because me ni papa no papa because of me of auntie there's no way papa no obi ka say ne yire no offering no ahun sa mama abro bi no be yes first video no mi na no otom o masa se odo me ma wo mo mi na no okay ne yire ho adanse no se nya se obi pa na di bibi egu papa ye ni papa infa ne yire ni agoro ba ko sei the way si bu ne yire si ka ne yire ho asem enso ne hwe su komo ma biti baby no aso camera no original tem. It is what it is. I don't know the day, you know. Me ma wa no ntie obi. But bompa ye bo ma me ni say, ma me ni be sa fa ne ntuma pa efra. Ne nyina ye di nachi, ni akoda nyame ase. Nti masema no. Emu bia so abamu wo platform yi so. Cause the AC no, aye aseti a good precedence ama ye nyina. Be o kira bi, me baby na me hu se okodi obi kunachi a. Me encourage. Madam fu biba no okodi obi kunachi a. Me encourage. What I say because me feel no nya sa opportunity ni poni ya wakoya sa ade no na say mama papa ka kola nko di 14 years I have a 16-year-old daughter there's no way no pokro opie mpon na say onu be catch my mother will never allow me to do sleepover in your house I won't allow it
because minim so your ba or your vulnerable we betimi dada na adwene na maame a oba 14 years we did that nyama papa panimu e say me maame me ye adwuma ma resign na nya ni woni na brade a wo resign sa ayede ni woni na brade a wo resign sa ayede wo resign sa wo be peden wo fie ho atuti fie ho de na wo kope na obi a wo bo obi a ware ho wuti me wo makomako 6 e de na wo pe enti wo ba with an agenda. You didn't come as innocent as you portray. Na ya monhwe ni ye. Okwa ya monhwe ni ye. Won sa say okotokoto oye na ni say no prepare ni obi o sabi oye oye like cobra. Oye accept when you yam so request ya che na ma adwin ni. Oye like cobra. Oye like cobra. I'm alive. It's queen. Me da say no any life. Me mo na me konkoda na ebo mpa ese ya me ntie be fa ntoma pefra na ma me no so mfa ntoma pefra ni na me ma o kwa o be ba na me o be ba ga on Ted. Say guy be ba top on na obeka baby fa lodge for ne ho. And I know can say sa case we there because of na dwen ne say lodge for ne ka ho ntin. I just a German for no na hone na etwema dwen kakra. Because I think with the little I've heard or read these organizations a syndicate. And it's like they have chapters and a chapter different places. And it's Ghana chapter no will definitely collaborate with the chapter now Germany. Ma is not the ampacho mean suka crown. So I can say we not the office, all right. Yeah, MPP kasa. And you know, definitely no say to sa. Eh, they omo din komo. Hey, me night shifts for na bo. Omo request you. Oh. Enti se kwabane sadia. Ma be to me asi mi wa. Then Taje could yeah, also when Anna enye hwe mo chance enye hwe mi wa. Oh, Debbie. Like people there me person mechanic kakra penny say about property no. Mama no like mom I don't think say na dream po was so. Nti omo agiabo mubuso no. They can just go ahead and take everything. Na yeah, that's what you see there. Yeah. I mean, I don't think say important the money say wow. Ti omo pray ho no, omo nkoso am pray ho na one day ni sabe kan ni niama. Nti oprega say is legon na nkofo pray mano. The omo person omo ye bia no, omo fa mami onbie na no na I think say omo hu so say mami mbebie na no nkasa ye hwe nipa kasa ma mami no enu krampo should tell them something say nyame wo mami we side on sumo bia say obi mbe kasa ma no but individually no bia kasa ma mami we it's enu krampo should tell them something. And I feel so about your friend is okot ya semia brani kikano. I think say Lumba wo bribi se mukra. Yeah, omuma chance me kai say me papa na brotherhood mo. Ogu ya na ebe na yi no. Brotherhood for no omu ba keke no mu ka kire say time say omu hia body no. Na di omu be ya ma no mo aye. Omo anya ni ama ngunran say because o kan mo hu o nti ye ma we nye say ni like it's never done anywhere. Nti me de akoso no nyame nko an enim. Ti mame ni de onja na asem nyina ma.
Onja na asem nyina manyame na ono ano beka ama no because esi idea me Ghana ho de me bu obia wo ho because they are all corrupt. Nti omunkoso ana omunye. Enimguase na omode gu maame no everything will bounce back to them. So it is good. Ebe funny sir. See, but to me I see me na unfa members no. Queenema. MPP. Oh, no MPP can't tell my chairman. Now I'm making me submission. No, make us say this watch thing. Queen Manya now for me. I na make us and kabia metimi akasa nanka. I'm not class 7 o'clock. Okay, near we are. Je wakase we o sisi no. MPP like I say you. Okay, taje me dasi. Until You miss my dance. Enti na make us say guy na obaye no kan lodge asem no. And even all other secret societies no. They yatete any there ya yehu like you know we've read and heard no. Yenim say ya na a global syndicate. Ebi wo country bia. Enti set dia Emma na so mo kan say omo no mo tie de ekoso Ghana na chidia. And to be very honest, eja na yem hihye kakra. So if that is the case there, how sure are we say that same brotherhood will not get backing from any chapter that is in Germany? By MPP, my grandfather, he was part of a secret society. Oh yeah, me koshe ni funu. Yani ade ni call hospital. Ye koshe ni funu. Enkofo no buy omo ma ye de dan enkofo ni hwe ni wuye. Ansa no mo ye ombe peja na koye de ompe so mo ye. Omo nye ni say. They don't hide it. To the state because ye mpese na buso for club hu nanim. No. That's where it makes me difficult to believe that Pastor Papa no secret society be one. He wasn't part of any lodge. It's not done like that, oh. When some of these commentaries, neighbor, I say a giant movie dream because that is I know two people. One my grandfather, one a different person, a friend's dad. Nini na ye wufunu nenim Abusua suno ye na ye kama na lodge for ye muni me ye lodge for society for na ye kakakomo yo momo. Me no. I'm not to be very honest with you, at this point, I'm not so much concerned about Papa no whether anybody no somebody aye kibabu somebody aye den. I'm being very honest. I don't really care. What I exactly means what I care maame no. And I care about nabra bo awabebo ejapade awaye. I sebiti bia papa no eja no wom. Enti no ye be training se gu nachi. Ajene ne jume nyina free nsem like ejumade obeye ni and the fruit from that hard labor no ye beji ni na free nsem ana enti na obi antimi nchichi ne nsem gu na chi ni bibia free nsem o obi antimi eno de mepamocho moda monda why because eniam oni ni kunu ye bia no or ne documents to what and Nanya do be at me chicken and say bunny charge na de. Maybe mamma could just avoid I'm concerned about to PNDC law ne obate. Not ma bobra na mujaya ni amote ya mo bobra no mumye no mo dia 50-50. Nash me. We all know say I did we were but when it comes to that Lumba and say some court case I did back, you may be see that you now judges. Exactly. Judge me my verdict and our time with Mr. Sano. A ordinance marriage certificate. Nipa cross say or Nisika was a Japan. You have a document already. The receipt and the documents and oh, the young bumpire and you just have to pray. That's all. Diligence. Yeah. Due diligence and Nisika woman, me take woman. No, Uncle Fanny receipt and any what document is so far. Because any pan on any page up at the end of crown, you know who are okay.
Waje ni nyina ho. Ndi se ma me ni chefo wo mu na se mo se mo ask yourself why Akosua say waka say ope divorce a one farmer in 2018. Have you asked why? Say because of ejapade obechim. Exactly. Say enye ejapade ankanka all man divorce no. Say ni teku ni mu ankanka so be man is a divorce no. Ko be ma no. Chief, me pa cho me drop obia o chief. Ubetimi answer request say box no free me fa why chief. Mami si ne fa no. Mami si asem no kura kana. Queen Emma. Yes, yeah. Me say Ghana for me ya pa say omwetumi ama nkofo we mu ayisu society din na omode blackmail omo hwe ye free and call abremu nyina na ye ni nkofo a omo papa ne omo nanamo omo join society omo kasa no bekasa ansana makasa enu nti na office me nkasa na o drop me na obusimi no my din na me hwe say Chief me pacho sorry why Chief was one and drop until now was ban we are sorry so one drop me no me nya sure say Why don't drop it hey bra please men fa man. me pacho men can't say ma won ye Onyo no. me drop one ka me sanka say request Chief on say me catch us say our moderators were her internet enyo no nti so be a drop. Okay, I think she has corrected it. I think the most important thing is she has corrected it in your app. Me try say ombeka say we na makasa. The more you say a drop me. We are sorry why. Ebetimi abase bia ebetimi abase bia network. Asema Queen make on. Ye nyina yesusa no. Na bibia na yetete na nkrofo papa ene omu nanam na omu join societies ni bi. Enti se omu ewu a society for omu fa body nkoye hwe omu ba ho a omu be perform omu rituals omu mo bia e free sasa no na chief won follow page no na obe buru mi yo na mbe kuntoka won follow me mpo so won me ba be kun se ma drop I me follow entoka na chiri me follow ure nyambutre acho follow yesisia na Asema make no Ghana for be brave fashion of dream said this people on be praying home water na me die ababa no na me refi din chesa ababa no onim de eba ne so onim de di kan ababa no one na busu apani no me so one busu apani no omagu asante amamre animo ase eno nananum mfa nche ebusuan pani no eho aso twen beba market on wo odi market on wo ebusuan pani no asante amamra wo butu no eho aso twen beba ne so ena ababa no wan hwe ya ntwe ne ho o ma no kwa ma o ye ne dodum obi yire okotale ho ne wo pi eko wiase sante amamre kunafo otenasia onsore kunafo tenasia onsore no was sorry no kuta se rubber plastic flowers adiam na de nam na wo chia na okutokuto se de afford kuna ni onama wo okutokuto o se adua wo ba bechem o se ti se de afford okutokuto na okuta flowers na my di entina na my Memre nso nse mekasa into dia mame kasa munyi sa lodge nsem no mamu fa memukra mamu fa lodge asem memukra ebusu apeni na nkasa papa na nkasa oni odi Lumba oni de odi Lumba hwe yemfa ya dwen kwa ade bi so ekwan a kodofo so fa so owu ofie ho no ene senia omusi quickly omu whiskey no and then call hospital ho no enu achi ebusuani kura ne hunipa kura ekon akwa ni fun kura ne ya stop no enti we nyina kagawa say chief the ebusia penny to park enti ebusia penny etwakai me mebusuan penny omu ni we say da on nya attempt so be done santia mamre say da
And achieve me for 22nd, 23rd. Yeah, screening na me busua penny phone now. Oh, when you mental health screening. Intino. Aha. Drew I know about busua penny amane na wakɔhwehwɛ ne bibi mo so okay. Oh, me busua penny there. Oh, okay na Tupac na sisi yehu baby odi afa. Ona ese ahwehwɛ no. Ye pense na dwene mu. Don't worry, you better na there. Mama who say Pentecost for you be wanna say. Enche bia mo be I my bona sign that. There be a morning say retiree 2 years ni. Say afa na ye ba be ye be hwe. After a year ye ba be hwe me be bona say. Don't worry. Mo bete. Ma yen say won come o kasa. Ye lodge for the any frame ni say. Lodge ku no. Eku lodge no. Eya na enipa na de na adwena kobuse bia omo ye udifo ku anase enye bibia. Eye ku bia omo ankasa bebia omo sua omo level omo sua de akoduru omo bebi omo di agora koduru sa na mfo ne akofo wo se eye ni ofanom ne ne namfofo ne nuanom panifo no ma na omo wom no ene ma wo no okomu ye wansafo na udi wani kire eyi a efra o say Prempa Assembly Hall a una mowe ho kosoro ha trauma sim school na lodge for dan si ho ebesi net san sorry dan esi ho esi ho ye from nyame oringe mi sana mi ta ko ho side ko dia kuma sini ampa wo kuma sini ampa nyame oringe udi ni kra se fina ko yesisa no ni nyame oringe wa ya ade wati enti papa no wo na wo ye no ye musa se eye hwan so do ni babo nti no be ka se hwan na di ti ebu Lumba trim e ma mo je firi hwene mu e baaye no so do ni ame anche sa nipa na prosinchi no na nanom be hante no hwe do ni onim de ba ne so a ho se ma me nim de ba ne so a anko akọ empanifu aferefo bi ho amoma kodwanto a e wa hifu bi ho amoma kwa akosa se wanim akopa ne chew se Akosua mfa nche no onim de wo ye enye ono a enipa bi na na epiepia no wote ase se wo hwe ye na ase a kunafo a nani gu ni suoma wo su edu bi anu anwenwen kakra ne apre no ye woni mobo no he ne mobo e wo ma na ne refi ne ho na osere ne apre no ye woni mobo no ye ne mobo wote ase ade a akoso no me say Lumba nye baby omde ko to ye no wasn't Lumba's body. It wasn't Lumba's body. How say Lumba be wu a whole Lumba sanctify Lumba Ghana for Lumba riasi nyina Lumba ye see be ye Lumba ye be na ya ni akotwe net de akata nanim ye eno ensi wa ni akofa ntonton dan we mosquito net ni de twa Lumba e body ho hwade fin ade tantan we na odi abetwa Lumba ho say urem agise odo nsa peja curtains na nsa no urem oba odo nsa peja ansa edienim gwasesem ni santifonye sa na ye o enye sa na santi ye Chief na nkalu Chief me pa cho net na no de akata na nim no onse na odobro ni kita flowers ya enti ehonum na no mo koye omo wedding no wanti onu na de instead of odobro ni ona na de net onu na odobro ni na eware no ti net na se ena me che say we mu nyina was orchestrated by Abusua Panyin. Mwati sa akosa sewa wabie na no mwati sa akosa so asoma obi na enra o se da be me hu maami bi o sise wakasa etia maami akosa sewa nti obepa ne chew maami ne metie na se na mebu ofu so we UK so US I don't know o se wakasa etia akosa sewa ko pa ne chew won fan cheno na metie de na mebu ofu na me chiro se wo be bonsam o ye oba but wo be bonsam ankasa wo ye beifo because in some wa ke kachira akosa sewa no akosa sewa mowa wantin tesuo wakwa ba na wo sambe pacho we nyina chese mu ye group na mu group ya na mu ye se mo de ntro ebetu akosa sewa so edi asem na mo ken na ne champion oni Lumba ho na epani enso mo wese na ne champion ugina so just a young man
Oh, the Kojofosu, enema obeye no. Akosua kata ni nyina so. O kata ni nyina so. Nanka me de me fi ya me hu yi. So oba oni okunu timi okunu to a, yi oba ni fifie o. Me de na kwotena ba bi foforo. Se be ya, se be man wa hinta sembi, o woni me bi hye no kokuo ma. Oba no fa ne nsan koka ne ma bonten. Enso fi ana Lumba timi owuye no, ye ja odo broni no tena fi ho sa. O tena fi ho sa, bi sine. Oti ase yebete yesi Lumba lete bi Akosua de bre na pi abonten yebete yesi Lumba mfonyi bi na nso pi abonten wan na di we mu nyina ba abonten ni nyina nkamfu ano papa no wo mu na esie so ma kosie Lumba yate o sebi sante ma kura free mu no he fa na kosie sante ma obusa akora keteke kura obeka se yedne ko ba mu na Lumba hi na kosie Lumba Ehefa Kojofosu ehefa eni ekusie no ehefa obi no free Germany so oba Lumba ye obi ba Lumba ye a ne bia oba na holiday sene ni saade na behia ene saade na behia won na nyese na santefo ye nye ntutu ye nye ni ma basa won na ise debi ye ntutu ye ni ma basa sa Uti ase se oba obeye kuna onu mom na asore na wokoje nchia wokochia nkrofo se me na akoko bia ne we kura se obeto a na akoko ya kotokoto no okwan sa pepepe na baba no woye odi gu no anu animu ase baby odi gu ne maame di gu ne papa animu ase uti ase na Kojofosu na anso ene nenne wonu anso ene nenne Mami, uba Germany, at the time Lumba, Asia Akosua no. So we Ghana 400, emu 98. At that time no, and on because Kojofosu omo mpeno. Sa time I will see Akosua no. Then so I'm say Akosua wa badaye. Akosua nyansafo. Akosua nim de besi dache. Akosua wa abutre. Na Akosua wonim senia esiesie bema osemate kojo senia otie bia meje watum na mesiesie ampa nso gini siesie no ne trosasa na eroro nyina esu twai ne ntadia na eroro Lumba ntadia na eroro ni nyina esu twai because of effort by Akosua sewa sata modobro ni no ne na mefa o maami na o kaso o so retire o so resign no se Lumba at the time and banishi Lumba no ti reach mu anko bibia na banetiko se wonko no na ne nkotena na mi busao se adana Lumba free o Germany so o kwakofa ka akọ airport akọfu play akọ Accra no adan wo free no kutapoma ana no obo pampers ana no ti reach mu na Akosua ni trimo ko na se Lumba betena Ghana no okọ Germany a yemusa se fie be mu na no okotena address ben so na no okotena uti ase enti na akwakoba ni se ya anka akoda ketu ate se wo akoko ate se wo umu ade woni nso ade eni amon wa shawma fere ni woni so na wo maame efutupa eni ni tirimunti wo pimpia otiko pimpio ejapade ndi wo beji na echira sem wo ankasa wo bete pawo japade ndi ye de be ma so ni wo ma ye be ma nkola na japade ni bi na wanka sanka echire no wo be bon sema wanana no samafo wo be bon sem pra e de amana na no samafo Abusua penny one na monetiki kan wono netiki kan yes Kojofosu be chance afre wo maako na ono maako akodi asem obe chance afre wo maako sa abafoforo enti ne yesu so ne so e na wona oye kunafo e na wona oye yire e na mo de mo me ho afimfie mienu wo de wo baby nsuo nkan fa kosan ho ya me ho afimfie mienu enipa betuni na mumrika na wape baby amame se wa wo se okwa akopa ne chewo obutuni na mumrika akoko akasa bebrebe ya koso internet yi so ensema nkrofo kan nyina da wenfi ena o ma ho kwan ena ye ododum no aba be gina bedwem wa be gina bedwem krafa o siesie ni mu o bedwem krafa o ti bedwem na o twetwe ne ntoma wo twetwe ne ntoma
kurafo ti bedwama no twetwe ne ntoma kurafo de nkawre wo gu woni new oni na ho so kurafo de kunafo de nkoni na ho so ma betena bedwam wo sere wo chese bedwam na ba bisisi ho na omo ye wo sa no unu omo nyina me se mo de mo ntwen adia ekwan a omo de kodwofosu afaso no ekwan a omo de kodwofosu afaso no agusa so wonka de wonka wi wonka edi wonka how are you obetena ho din na mo de mo ntwen utwen ya kodwe utwen ya ma mo koje besia abrochire sika 100,000 euros sika 100,000 uri ya na je sa uje pabam na uje zim na besi Ghana sime na me kron ne ntu ka se sika na uje mo gede na uje to ho no enkoda na uje to egu ho no na wo hwe sa akusa sewa wo just won siesie no mfa bag nsen no no so metran kran won siesie no mfa bag nsen no no so metran kran se me ko sa me ho yare aba no sa ka chiro bi se me ko akohwe me business enti mi no de hen ne mfa